Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Wewe wakanze subscribe, nawe turakanda subscribe najya mubwire ngo muvandimwe, iyi niyo take yarateguye ngo wache kwa subscribe, iyi niyo mwanya yarateguye, iyi niyo time yarateguye ngo wache kwa kanda subscribe najya mubwire ngo rero kanda subscribe ubundi dukomezanye uyumvire ibigiye kubera muri ino video, kandi ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu bitangaje ukwiye kuba wamenya nk'umunyarwanda cyangwa undi muntu wende waba utuye ahandi hantu ariko wese yumva ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo ukwiye gucikanwa. Rero ni aya makuru ndagira ngo mubwire ngo rero mumaze iminsi mwumva ibintu biri gucicikanya ku mbuga nkoranyambaga, ibintu biri kuba kuri uno mugabo wacu Ismael Mwanafunzi muzi nk'umunyamakuru kuri RBA. Ibintu bimaze iminsi bimuvugwaho, ngira ngo muri kubyumva yuko channel ye bayisibye, ni ibintu musanzwe muzi, ntago nirirwa mbitindaho. Ngewe rero ndangaha ngira ngo mubwire ngo ese channel ya Mwanafunzi yasibwe kubera iki, ni bande batumye isibwa, n'ibindi ushaka kuba wamenya. Kugira ngo rero ukomeze wumva kanda subscribe ubundi dukomeze. Ndagira ngo mubwire ngo rero ngewe namenyere ko amakuru ntago njya mbabeshya, mba amakuru yizewe nacukumbuye neza. Nge nacukumbuye sanga impamvu uyu mugabo Ismael Mwanafunzi muzi nk'umunyamakuru kuri RBA, muramuzi afite YouTube channel ifite abasabu benshi cyane, ewana yari ikaze cyane kuko abantu benshi banayikurikiranaga uko yanyuraga amakuru menshi cyane agiye atandukanye. YouTube rero yaje gusibwa mu minsi mike imaze ishize, yaje gusibwa nene kubera YouTube yaje kuyisiba nawe biramucanga, ibaza impamvu bayisibye. Ariko ngiye noneho nje kukubwira ngo ese YouTube ya Mwanafunzi yasibwe kubera iki. Mwanafunzi rero yari umunyamakuru no kuri YouTube hose yacishaga ibiganiro by'amakuru nagiye atandukanye, ko abantu benshi banamufanaga cyane banamukurikira. Ngiye najya mubwire ngo impamvu YouTube ya Mwanafunzi yasibwe ni ukora ko Mwanafunzi yanyuzagaho ibiganiro amakuru menshi yo muri politike, anyuzaho amakuru navuga ku bintu bigendanye no muri Kongo bya M23 ibiki byose nibyo bintu yanyuzagaho, n'andi makuru agiye atandukanye ko murabiza abantu barebaga bakurikiranaga channel yiwe. Ubwo rero yakoze ikiganiro bundi yavuga kuri Kongo nene ayivugaho ibintu nene byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero Kongo yoyo yahise ifata umwanzuro yita imurega kuri YouTube nene. Imaze kumurega ku cyiciro cya YouTube nene, Kongo ni itegeka yuko YouTube ya Mwanafunzi ne bagomba kwisiba. Ubwo rero YouTube barayandikiye, ni YouTube bavuga ko ari abantu bari kuvuga ku bintu nabi ne kuri cya gihugu cya Kongo. YouTube ya Mwanafunzi bahita bayisiba. Ikigaragara cyo YouTube ya Mwanafunzi rero ni ibyo bintu byaba byatumye isiba, gusa ne habayemo yuko ubuyobozi bwo muri Kongo nibwo bwasibishije no YouTube ya Mwanafunzi. Ngiye niyo makuru navuga nahagararaho kuko ngewe na makuru nanjye nacukumbuye nigererayo. Ubwo ndagira ngo mubwire ngo rero Mwanafunzi nubwo nuko bintu bimeze, YouTube yarasibwe kandi kugaruka biri kure cyane. Cyakora ubu ngubu ikintu nabasha kuba natekereza ko ashobora kuba yakora nuko iwe ni ikintu yakora, yafunguye indi YouTube channel akaba yatangira bundi bushyashya ku musabu wa mbere agakomeza. Kandi ndabizi ko nafungwa n'indi YouTube channel muzagumwa namwe mu mushyigikire no mu bindi bintu byinshi azagenda akora. Gusa rero ubwo ngubwo nagira ngo mubwire ngo ubu tuvugana Mwanafunzi nta YouTube channel afite, byaramucanze. Ni umuntu uraho nene yibajije ikintu cyatumye bayisiba. Gusa nene yagerageje kuba yakwandikira YouTube ngo ariko yenda bayigarura, ariko kwigarura biri kure kuko igihugu cya Kongo n'abayobozi bacyo nibo bareze bandikira YouTube icyicaro bavuga ati hari abantu barimo baratanga amakuru atari neza batuvuga nabi, YouTube ni muyisiba. YouTube rero nayo iragenzura koko, itangira kugenzura Mwanafunzi isanga koko Mwanafunzi anyuzaho amakuru avuga kuri Kongo nene n'ibijyanye n'imibetura nene ko Mwanafunzi yavugaga ibintu byinshi nene bahita babasha kuba basiba channel ya Mwanafunzi. Gusa Mwanafunzi mbona no kumwihanganisha, ihangane rwose bibaho mu buzima, uzafungwa n'indi channel kandi nayo izarebwa cyane. Ubwo rero ndagira ngo mubwire ngo rero niba ushaka kumenya amakuru n'ibindi bintu byindi bigiye bikurikiraho kuri ino channel yacu yari Iwacu TV show, kanda subscribe tubana mu bindi biganiro bikurikira.